تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر، تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري، فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير، تحلق في ثقافات وتنهل من ربى الخير، ترى ما زلت تذكرها وتذكر روعة. Gledaj, dojde Beduin, prima islamske pegambara sama. Reče, ja Rasulullah, pera. Bitna jedna bitka. Završi bitka, mu dojde kaj nema so ganimet. Mu rekli ova za tebe, reče, što je ovo? Reče, ganime, ali pegambara sam ti go dodeli na tebe, da si te. Reče, ne, reče, go zede ovako ovo. Dojde kaj pegambara sam, reče, što je ova Rasulullah? Reče, ganimet tvoj del. Reče, Rasulullah, za ova ne ti prav peja tebe. Ja ti prav peja na tebe, na poslušnost. Da me pogodite jedno kopiju ovdje i da izleze tu davde. Ma ova te prav peja. Ova izleze druga bitka, ona je pametna ovdje kopija izleze na dva. Reče pegambara sam, huwa, da li je to i to? Reče da. Reče sadak Allah wa sadaka hu. Beši iskren su Allah i Allah mu je prima iskrenost.